angelo tako kes Sekaraya pan Elizabeth ranya waichon. Tem Herod kemin king in province Judea, priest tako kemin tuana, han in Sekaraya, prisine yere lany Abiya, obun temen inyine han in Elizabeth, enine nitini on in Aaron. Sekaraya ruj Elizabeth ne trure o kwatwaltan tegiel pan re o mon biyen, ka ruj trure o tartar panan kotekes in re nimas awro. Linga Sekaraya ruj Elizabeth ne ling kor ol puj tako. Elizabeth ne kemin biyen wak kospaja nyubuneke karenis yuruj tuana karwaa etik ka tepan yuruj kunung in rujeling kerlon awr ol pujenin in Sekaraya kemin panan pris reni tini in Sekaraya ne karwa kromoy pris tempel oloma in atanuwon in kot ko Sekaraya tuana kemin panan pris ko panan tem tartar ore tro in terpece reni in awar min panan prisne dekro pilai satu in de abriel beres prismen awab parvos onu oloma in niprum in iawtunya Olisandra oroin takayat awana kot tem ikwakutunya marau reni tartar ene armen timbal lilima karyariun terestik kospene angelo tako in niprum kapat mana iketu alta lewosi tal ritunya marau in Olisandra tem Sekaraya iel angelone onun kurai ka din kentata eteki linga angelone tegesi pan Sekaraya elinang tu kot kolon preiko kospene owum temeng awol pujuro kos awkiyi han in John one awoe abukule pien kare ni tertarine tuana aborol tegrena oj temtenin ranya wayi en kopanan han inyaka awa pruma atanwun in niprum ilina wen wine karain nukun lilen tuana tem iaw min tenin lepun loma Holy Spirit awter awmenai avos paja tem tenin ranya wayi ka avos paja tem iaw marprum ia bore temeng guru tartar in Israel abertaplare lepure arwana kot niprum yere ia wawa niprum botan ka ia ep nukun ka ia wo moy penan elajako ia wo temare ka entonre abrion mana ka ia wo reni troseliak ajing gotene re average wantau aj kosre abro penan reni mon anian ia wem reni tartar abermin omon aber epa niprum awama kos Sekaraya tikara angolopan wampetenin kos yaw yelbe espan aje inaka aj isepin oitmenyin jene tupululoko kos pene angolone tikasinen pan yene kea angelo Gabriel yatuktuti yakot in itikesia aj on yatuku kos ikesie kuma in yawise ajemon ei kolon elin toku Pilipim ajin jene nyubune em aj awamata ka elin kulon awakis aj awas paca tepan in owum temen ranya wayan tom ajin jene aj isiping ka o awaru lemat penan tepan kot ke esoko temaka ritmeng buru kermintik Sekaraya loret terni coba ipan kuampetinin kos iamin tempel loloma in kot ene tepan untekena kos tem Sekaraya parma lilima inin kesre aitako en kemati in ilin tekesre aj kos itukore wen lapan pien in tem itekesre aj kopanan ene regeriel ker esipan kot koi atanuwun kataplai ka ikiel otako kutu alta loma temoy pris in Sekaraya kunung kos ikwanotal in pan bakama in Elizabeth ranyawai entun kos ranikai pujburu relubung inyene kareni notal in Elizabeth korona ajemon in hipun olon katanya te kine
kosrit terlalteki. Arau isla atni pen penin rangaji. Dekerwan indre awrotilin. Kari terpei awreji han ing teman sakaraya awanai. Alingat tenin tekas repan. Alin it atekei John. Rekorora kresipan. Reni tini onu umka nitako han ing John alin. Kospene tepanepin pujuntunene awmar prum. Holy Spirit awter awameni ka aweji nukun. Ka iawawa wemin talp tenan piyen awos paja. Tem iawama nimpiyen na atanubun yere Israel ing nuntunene John. Os reni tertar kriel one. Alire gemulre kare linkres aitako. Ospene prepienetik sakarayat tekes ajenen kaitek apahan inggot. Kospene tepanepin pujuntunene awmar prum. Holy Spirit alter awameni ka aweji nukun. Ka iawawa wemin talp tenan piyen awos paja. Tem iawama nimpiyen na atanubun yere Israel. Anggele tako kes marepan ran iawai pujuntun Jesus. Tem Elizabeth ne teyen inyene senar 6 pla. Kot kes anggelo Gabriel kuana temeng warma tako. Temeng warma neke in Aimul Nazaret Amen District Galilee. Ikuana temeng warma tako in regres mana aj in pan. Iau eburu tako han in Joseph. Ni teni on in King David. Temenyene han in Maria. Kospene anggelo Gabriel kuamana Maria nekos itekasipan. Rawamon Maria. Ni prum ketataye amin. Ka iko blessimi. Ka iko kentawe. Maria ling kolon ke es kakatera ajipanan. Anggelo Gabriel tegasine. Kos iamin alon i teknicho wapien na ipewaltan pan. Ene ajambe tinin. Kos anggelo tegasipan. Maria elinang tua. Kot lepon koi monai ka i tepeteki. Kolon tiyena marai naka ranya wapuj pujuro. Ya wakiyihan in Jesus. Ia omen nan ini prum ka reabar kei puj in God ni prum ejete. Kos kot awoi awomen king panan aye in King David kemen batan. Ka ia wawa watan nare lain in Jacob awatikin. Reni in Jacob ane re Israel. Tem ia omen panan king yere. Kingdom inyene awomen tekin ka elin kolon awonin. Kos Maria tegera anggelo pan. One awoi ampetenin. Yene link ep urutako. Kos anggelo kes Maria nen pan. Holy Spirit apa manai ka nukun in kot ni prumiyet aw apaiwe. Nintun rany aw kuji naka awo holy. Reabar keji puj in God. Kos Maria tekasipan. Kulon yene temeng in yataku moy in ni prum. Ia wo ia openan aj etekis. Kos angelok FCG kuwa. Tepanenem Maria kora prepien kos ikwa aimul tako amin re ole yet in district Judea. Aimul ene amin re ole yet. Kos ikwa parwas lu in Sakaraya. Kai kapaj ne in temeng Elizabeth ene agan. Kos itekesi aj in angelok wa mana ino. Tem Elizabeth kolon aj in Maria kesine. Puj kemeni lepon lomane ke ipaima. Kos Holy Spirit kuama keter kemen Elizabeth. Kos ike tekespan. Kot ko kantawe ka ike je blessing kem tala blessing kot ke ritmen lilen. Ka kot awo blessing nindon ran e aw kuyin naka tuana. Maria kespan. Lepok attack injia toko yemon. Ka yatakulo tana han in nipum. Ka attack beri keloma injia toko mona kot in ike jia awan ka ia wil tek kuntawia. Yene temenyo monelin ka yene temen tuku moya ipien. Linga iki yelia ka iko marimarina ia. Nyebune katapan waramapin de temen bro avresia aj in kot ko blesimia. En kot ke apnukun prum ka iko ia o mon pien in ike jia awan ka han in awamin holy.
Kotoko mari-mari nare temeng buru ter STK ika tero moyai ka iawo openan ene awan nare temeng buru armin inyubune kareni warama tepan pin wen in kotene ke ap nukuan ka it tukore moi tuwing ika alpaire ni ter alota repan re remael ka re trespan re terware ni wetan nakat karwa weleng ika alpaire king ka re ni terwa wetan nare ni ker epsire sia yere kos itek apare ni terledre nakat are terwa ike ritmeng buru otul tak alre naka o mon partarpian elinga ikal pai ritmeng buru ker epre o tartar ene karwa avere lapan pian iko plesimbre Israel reni negare trore moi in ka alon itekni ya promise in iko kuanare ayire it ka Ebram waltan tuanaka mari inyene awamin tepan in awa Ebram tepunre waramapin. Maria ketatai Elizabeth kemin senar tripla kos ikwannya notal ini. Maria rangkai Jesus tepanaka sisar Augustus ko lota ko in re average hari yere temembro. Onekia nakat tembutan bien in kapman average hari yere temembro. Tem Quirinu sene kemin penan ini tukwa batan na kapman in provin Syria kospene rit menjuru tartarene karwanu tal remin yere in kapman awech are yere Josephene teni in King David kospene ik FC aimul Nazareth in district Galilee in Iawa aimul in King David reterkei Bethlehem amen district Judea Puj karmin Bethlehem wa kospaja tepan in puj koi in rain iawai puj entun kospene rain ikai entun buru teni betan in kos ikulimi roin kos ikena yiwi kayona pokis loma yere pulmakau teranyau tul enre ono pasien dia keter ponyene kia reni trial te kresipsi bene ariental rebel on titia aimolene ke inre terion poin in retrial te kresipsip kospene angelo tako in niprum wamanare ka glory in niprumene katal kalaimari kosi kenta etik lingat angelo tresrepan omlinang ta klon yaku ajumon kuwamana ajumon in abore temenguru lepore aborore omon piem poin nibune ke aimol in King David ne temeng tako rangkai untun buru nindonene ini prum ka i Christ kot voltan ke esi in i autotiti yari temeng buru in i awech cheteven ka i awilte kre temeng buru in o in autunjunya in omag udiel buk es nindon naka oma yeli de kerlum te kiron ka i ayon na pokis jere plumakaw teranya utul hos prepien de kerwa inre averjel Maria Ru Joseph Armen Bethlehem ka pucunton ayona pokis yere pulmakau teranya otulene kospene reni tertar korlon aj penan reni trial tegre sip kresene onure kurari lingka mariane olon tekni yempem re aj tertar akto impenen kos iamin olon tekni cuwari pien arau it plapin in Maria rangkai pucene konung kosre kertal teki elin in kari kerkeyihan in Jesus anene kia angelo keci tem tenian ibu kemen pian tem in Joseph Ruj Maria aurore openan lo in Moses kes in ruj auro pantau ruj pewal taruj in ruj aur mon na atanugun in kot kos rikro pucuntunene karwa Jerusalem in ruj aureci awana nipong kosui kurwanan taltenian in ruj avro ofa wanani prumpenan lo inkes pan re avro manjun o man palus prumiltin in re avortunya merau tepanene nitako kemin Jerusalem han in Simeon nine tokore pasin terwami erpien ka
ini in tek STK kot. O Simon ene amin tek tepan ini kot ke esi in iawore Israel lepore awarore mon kos Holy Spirit in kot katatai Simon amin. Holy Spirit ke sipan ilin kelon awamat kerina ilin iawamin awa awas baca dem iaw yel Christ. Ni prom ko promise in iawe treatment buru in Israel. Kos Simon kenai ko Jesus kuyunai wen lepan. Kos itek apa han in kot. Kos itek espan. Ni prom yene ni tuku moi piyen. Ni bune iaw kisia in iaw mot kos lepokinja awo mon penan watan aja ekis. Ko penan ini in awo betene ya kajili atakubun in ciur takiako. Kos Simon ko plesimbre. Kos ikes Jesus tenen Marian nepan. Kulun kot ke es nindo nene in iawo reni len in Israel awar labore ciu ka iawo reni len awar tunukun enen. Jesus ne ko penan mak in kot kos reni tartar awres berlagi aj. Kos pene o enre kerletela artore ni tartar ene arwa manin bien. Kos enaka berien takwa awa mana berien naka awo penan o wen takwa awo tolma atemi. Jesus buru bapa wentun kwa temple. Di kerore o tartar penan lo in ni prum kes. Kos di kerwanian aimul yere amin Nazaret in distrik Galili. Pucento nene kemar prum ka IGF nukun. Ninto nene kolongan taure aj o ka IGF sabe mon ingkot. Ka mari-mari ingkot tataji. Renis pun tenen Jesus tenen rui teman terba Jerusalem inre terba teriel tepan in otul prum re terkaipan Pasowa. Tem Jesus ne renis in 12 lah enekya. Ikitatai tenen rui teman kerba Jerusalem inre aurore o in tepan prum in Pasowa penan tem tartari tru. Tepan in moy o tartar in Pasowa ne kunun kos de kerwanian nutar. Lingga buru bapa untun Jesus senekya inyubu iamin Jerusalem. Kos tenen rui teman in aling krus sabepan iamin Jerusalem. Kos Maria rui Josepene krespan. Jesus kata tairi temeng uru dilin kerwako. Kos pene rui kerwa kos baca Arab tekin pontenen. Kos apin Jesus tenen rui temanene tromoi terpejegi ka rui terwa tererare lewon ka reni teni ondire. Maria rui Joseph kerpeji kerwa alingga rui celing kerterai. Kos pene rui kerwanen Jerusalem in ruj wa berpejegi. Arau tenen rui teman kertera ikemin tempel. Kos onurui kura ruj. Kos tenen tegasi pan puj ko ampe tenin kos etuku wai teman pananene. Ate coach kente kocha kos oi temam mato moi tepejeki nare na sabe mon pien in itekes wiye retisa in lo aj panan retrerai. Tenin rui teman kertera ikemin tempel kos onurui kura ruj. Kos tenin tegasi pan puj ko ampe tenin kos etuku wai teman pananene. Ate coach kente kocha kos oi temam mato moi tepejeki. Lingga Jesus tegas beyet tenen rui teman pan. Oi tepejeki toko en. Oi jelinggo sabe pan yamin no in aja inje. Alingga rui jeling korlon ker es aj remin in aj itegas rujene. Kos pene Jesus katatai tenen rui teman karwanien aimul Nazaret. Kos tem tartar iteklon ruj aja ka itekwanan ruj piyen tenen in ene teknice ware aj tartar aryoni imbenen kos iamin olon tekni yare piyen
Jesus kemar prum ka ik ep nukun ka ik ep ris sawet tuwing omon bien. Kotak peyeteki kare temimburu tartarene tuwana terpeyeteki. John Baptist keswala aj in God. Kospene tepane pin pucuntunene awmar prum. Holy Spirit outer awameni ka aweji nukun. Ka iawa wimin tal tenan pien awos paja. Tem iawama nimbien na tanuhun yere Israel. Tepanaka anar suj Kayafas enekermen panan head priest in no retrestik. Sekaraya antun wuro han in John ene kuwa kamin tal tenan pien. Kos aj in kot kuwa manai. Ikware tal tartar armin ditia rancho tenene ka ikeswala re aj in kot kuware temimburu pan de abor epsi re o okolak tartar panan retro re naka ka de abor baptize kos kot awal paj kayare o okolak re kru one kwama kwanan aj panan re ka ar ayon na buk in prophet Isaiah. Buk in prophet Isaiah kespan nita ko total tanan bien tekei tekespan o mas awakore taltenen in niprum awro mon ka awr min mer bien in iawama o mas ak tan manare tal korlok lokio ka ak kur ak pachre ol welin tuwenyene arwai re taltenen kerpel kai mas arwam bien kare tal terpakanaka o mas akra jawari din halben tuwa bien koseni tertar indwelene korlon awriel wer es re omon kotko in awo it atemin omon bien John keseni tertar karwa manai in iawo baptizim re nepan o maka puchilen in vini elewene nimen kesom awak pejeli o okalyak tik kotko kuamane o mas awkore o in aw tunjunya ompan o maktapla lopomom isipin ka o mak epsire o okalyak panan tokore naka ka omlin awkespan apramene i ayi erbien eit yatekis pachom pan kot klon awore at aryonene awro penandre pujilen in Abram reni tertarene terer wiye machon angen pan kos etene ato ambeteni nene kos pene chon tekes pan eni awak epronyeltin emas awakich roin tako naka ya awakich ani men roin elini kare niter ep otul tartar repe mas awro penanene tuana reni terem takisene tuana karwama kos iko baptizimre kos reterer wiyama ipan tisa kos etene ato eneneke kos pene itekes renian pan omlin awake mareni atowon awem talamak penan dekresom in om awake mare karepe ami lilin trera ipan kos etene etpe ato eneneke kos itekes wiyere pan omlin awakes kur awakes paireni aj ka awaken tanare atubun yere omas agiel atubun tekej panan pe maka awos paja ka awakulu lapien reni tertarene aryun tekpan re awariel Christ kospene temre keriel re onere osre tres olore pien pan nina Christ punam John tekes reni tertarene pan yene awu baptisi mom rain pien ko panan nita ko awama ya pinaka nukun in aninaka rumachin ka kentala nukun injene ko panan yene nimon lin in ya moy panan reni okadak turune inja ururib in ya terpachi sentel in ninaka ia wo baptisi mom Holy Spirit ka ateng
iaw ep Saul awtoi awan lepan in iaw ekla ka awlia krevit lemat ene ka aw evos awtu unu in kos elidin yere naka iaw ker awana eteng in tetu tepan-tepan in aw ainri. Jesus ko baptize. Satan ko tram Jesus. Tembre temin buru tartar ko baptize. Jesus tuana ko baptize. Kos pene temi estik. Cincin ka akai. Kos Holy Spirit kuama kuwaiwai ko penan man yun pos-pos. Tepanaka nita ko kes ait kuama cincin pan. Inaka untuk incia. Ya takpi eteke ka ya tekulia nai. Jesus ne Holy Spirit keter ameni kos koi FC Rancho danene kos Holy Spirit kowi kwa taltenan pien yere ni lim terjun kos ia amin talaka poinka arau fotibla kos pene Satan kwa manai kos ikes kopit pucai ach in ia wo trami temaka ilinga ain otul ontako kos pene otul ka al teki kos Satan ne tegasipan panan inaka ko tuntun is atene ke abona prit in eab un kos pene Jesus tegas wiye ipan ai tikar ar ayona puk in ko tene kespan otul pienelin kolon avore ni our men life alin tek kos pene Satan ko wi ruikerwa kortu tal ayet kos prepien tek iketunjunya ire kingdom tartar in ruvelene kos itekes Jesus enyen pan ya wiche kingdom tartar nekia kan kuon in awgir tekre ot tartar ka hame inaka awa prum openan kingdom tuapin kot kecien nekia ya klon awich nimen ya tak takpi penan eak it kuru wena ia ka isteka ia nyunekia ya wiche kingdom tuapin nekia kos Jesus kesinian pan aja yon pug in kot kespan mas ak esteka niprum kot inaka ka awaku moy in imbenan ipiyen kos pene Satan ko Jesus kwa nen amol prum Jerusalem kos iwa klei ketu tempel yet kos itekasipan ko penan inaka ko tuntun huru aku yopot aku ipet ko penan aja yona pug in kot kespan kot abesre angel in abriel teki ka abro wantatawa epiyen dri abro we akminari akari yere kos atakolin klon abotole repam kos pene Jesus tegas Satan pan aja yun pug in kot tegas pan link klon abutran niprum kot inne Satan kot tran Jesus re kain re o tartar anekunun kos ikwali ikwa ke apa i tentakonian reni i aimol nasaretene cross-leg Jesus kos pene Jesus ne lukun in Holy Spirit keter kemeni kos ikwa nian district Galilee aci ingene kumput kwa prum kos reni tertar korlon ikmore sule kwa reno yere juta terastik kos reni tertar terapa atik han in kos ikwanian haimol Nasaret haimolene ikmarai kos tepan in sapat tokwama itekwa toko penan tem tartar ituko kos ikwano in reterastik yere juta kos ikora koto in IAWS aja yona puk in kot dekreci puk ke apre aj in prophet Isaiah ar kos ika akai puk Bible kwa ketera aj in prophet Isaiah ar kespan spirit in niprum keter amena ia en ko penan ike asia ne in ya wiswala ajamon in kot aware ni elire oling ike sia kuwama in ya wispajom ajpan omni amin karapus kulon akpar parwuj piyen ka omni atamo mubun kempet petom ene
kolon agiel wong tavenien. Ikesia tuana in yabo tuche kare no kunyere ni tro terlekre ni dilen in tro perien. Ka ikesia in ya wisteka reni pan tepan in ni prum aboreni inyemon ne kwamako. Ikes konun kos ikepenteka pugene kos ikej eni tegel te pugene kos ikwa kamini. Reni tatar karmin no in de ter este kolomane wel re termatun tola imbenen kos iteka repan ajak ke iesom kolonene kwama isipin nyibutek mane reni tartarne ter epat ter esian inka lure kural rena ajomonomon panan ikesenaka kos red terar baye mare baltaripan nineke josepuntun kos kwampetenin itekes aj pananene kos pene jisis tegas repan aj isipin kopanan tepane pin umaw kesia aj anu nineke rokta awoku elime ibil tami awu mon enen openan iku kwa aimul kapenam inyune awoku tal remen ine tuana kos pene itekes remen pan ya tekes pajom reni din crosspecha aborlon aj in propeta kol tem iawes aj awatal remen in bultan ya tekis pajom aj isi pingpan tem in propet Elijah ritemeng bro tartar obore karmate lire naka koryon Israel temaka cincin kepemteka kos buselin kos wakos paja renis tripla ka on inyen kos tepanaka otul komunyitik kos reni tartar in tal tartar ne otul ka alri linga kot elin kes prophet Elijah kuana ni tako yiri ikesi kuana temeng obon kamateli yiknen sarifat talamen titiya aimul sidon kos prophet Elijah ko alpim temengene kos tem in prophet Elisa reni tartar in Israel ne ker apsik lepro linga ilingo re alpim in re abromon iko alpim nita ko in country Syria han in Naman ane imbenen kos penet tem reni tartar koryon nu in riter asti kolomanaka korlon ajeneke kos lew kaya tekre tekrora karal paji kuwa kaya aimulene aimul yerene amin olejet kos pene tekerta paji kuwa buj aimul ene lilima aimulene amin olejet kos pene tekerlo paji karekerta paji in iawa bala awa ibu ol karan ene linga iketapla ikos ikwa reni tertarne luuni kos ikwa teken kos pene ikwa ibu aimul kapenem amen district Galili kos tem in sapat itokomoy tokmo reni sule anure kura narena sawe in kopanan aji kes rene ke ep nukun in tempo tampien Jesus kekeire disciple tem takone Jesus kuwa keto kenesaret rainpren kore temeng bro tartar kerwang hama karlai mai kare treprepi terloni tegasre aji ingot tem iketo ikiyel wokal tin yere nik kerwakar uire monyene teker ora keto rainpren teker ora wokal tin yere naka kosre arto terawawre tiaw yere Jesus kuwa kerana wok in Simon kos ike Simon ko ori wok eneke kuwa kamin on olbo na rainpren kos pene Jesus kemeni wa wok ne kos ikamore temeng woro sule temi kamore sule gunung kos ike Simon pan ke yep woka inaka awaranjala kos oma oi retiewo maka in oma yire umon kos pene Simon kesinian pan tisa itu moy prum point tikin kwa kospacha tal wa tal talitene kos etelin te epem peitako linga kopanan enaka tekisia achaka kos yawa weli retiwenenen tem rekerwa kor u retiwene rain reker epem re peitar tarpien kos pene tiwene tro abran tik tik
kos deker aure ni lilen lirik kuryo na wuk tako naka indre arwama indre aure de evere. Tem lawon yere naka karaw korwa manare kos re kretre evere in re kariya nare moin korwa na wukal timene wakiter kos wukal timene yen korwa iu ete kos rain tekis mana re kos retro awar moj. Tem Simon Peter neke yel o neke ikla ket kuribi kemen Jesus pan kos itekesi pan ni prum akwo kaya ya yene ni tukure o oglek kopanan ikore ni lilen inyene anure kerpeche lire temre keriel repei de keriyire neke sepeti undon wuru altin James Ruchon ene rupe anu ruch kura ruch James Ruchon ene ni in tertatai Simon tro manare moy inde trire moy kos Jesus tegas Simon akapan elinan tuo ni wuneka abawa moy in abakiem reni lemat kos pene deker orare buk enake karwa akortut on yet kos reker apsire o tartar yere naka kos deker wanan Jesus ko ni depan kamati ko mon enyen temta ko ikamore temeng burone sule kosre parasi karetisa in lo naka kuryon talaka tuwana de farasi karetisa in lo naka karwa mahare tal tartar in aimol prom Jerusalem district Galilee ka district Judea temakan won in ni prom kemen Jesus in itakore ni liritro terlekre naka inre awromon enyen kospenere buru lilen kronita ko oven rapan kamati naka kuyona press korek krovi karwama pan re awar parvos anu loma in re awarna yiwi awayon titi ya Jesus rapan linga temre karwama re kriel pan re ni tartara chin kose linkerlon awrovi arwama na Jesus kospene de krovi kerera karwa anu rupune yet kosri karkartol kos deker epiwi kwa iu loun meri mera tal Jesus satu Jesus kiyel pilipire kos ikes eniga kan rapan kamati nakapan ni incia ya pare o oklak panan iku de farisi karetise inlo ne kerjuan kos retres alore pian pan ineke ini ampetenin kos itekes tak as kot achene nita ko lin kelon awal patri o oklakre nitro kot impenen nipien kelon awore o neke Jesus ko savena re ajire naka kos itekera repan ko ambetenin kos om tekes aj pananaka o en awo ye besien in yabu ya wisipan ya kulpaiti o oklak eku o ya wisipan ya bakura ka abaku pres naka akwo ya butunjunya om in om abakiel bak espan unton ini ne ke nukun amin rowelene in ikolona walpaire o oklak renitro kospene iketap lamana ni akan depan kematine kos itekasipan yakise abukura abuku pres naka akwo onoi kos prepienetek ni neke kora koto atare bonjere ni tartarene kos ikora ko pres in ikiyona neke kos ikaparus ka ituko moitek epahan in kot kos ikawatikin onoi ni tartar koryonene onure kurare kos rit epahan in kot dik karenta etik kos rit trespan nyubune et teyel one oprumachin ka ko maktako etik Jesus ko nituko moya kapten yere amine ko mon talne nitako sikoi kos ituko awamat neka to ko moya kapten yere amine tekiltek amitu prom tako ni sikoi ne wan in hene tak alota i ka itekpeyeteki kapten in amitu takone
kolon aj in Jesus kwamane kos ikesre ni twen dilen yere jutane karwana Jesus pan re abrera i awama abu nituko imoyene abu mon enian temre karwamana Jesus de kertanche kerkechewa i nukuan peyen kos retresi pan kapten ene ini mon kos emas aukichiwem kopanan nine tekpeye tekre ni it juda ne ka iko it onu in it mat estik kos pene Jesus kata tairi kerwa ikwa matitia nu in kapten yere ami nekia kos ni nekia tekesre lowon lilen inyene kerwa kres Jesus ajpan ni prum elina kumoy prum kopanan yene ni mon elin in ea woma nunjia yene ka yelpan yene ni monelin in ya woma na e kopanan ya wakis ajpian kos anituko ye moy ene awu mon enian ye pene ya min ye mana ni tegil tekia ka ye pene ya tek yep re ami in ya tegil tekre tem ya wis ami takopan ya wo kos itwa ya wis takonian pan kuwa mana ia itwa mana ia ya wis nituko ia moy nepan ya waku one ituko openan ya tekis tem Jesus klon ajenek onun kurai kospene iketa pelamana renitu prum terwana nine kos itekes repan ya tekis pajom Pilip in nine ko mon peyen ka yeling ke yel nitako in Israel ke ap Pilip panan ene kostem reni kerwana Jesus ene kerwanien onu deker yel nituko moy in kapten ene ko mon enen Jesus kes aj kos rarak kuran rainene kunun temtako Jesus kes re disciple inyene pan it atwa rain welila kos pene deker arana wok tako kos reker pech karwa tem reker pech karwa Jesus ene muinkeleki kos tem ia yon munyene Urim prum kespaj kwamana luun kos rakrak tebeng krura karwama kris manare wukane wakater kos wukane tuku awamoj kos re disciple ene karanta atik kos re karwana Jesus kos re kerkeyi kora kos re dresipan ni prum et ati jol ka et atena ikora ke virgin ka rakrak krura neke kos virgin ka na neke kamati kemat paj konu kos itikera re disciple inyene pan inda Pilip re disciple ene krura ker manare kare kanta atik kare trer wiye mare veltari pan nine ini men kos ikes ajene kos openan verin ka ranyene torlona pajai aj Jesus ka Beelzebul Jesus ne kalpaj mas okolak tako talwaya takmin nitako katukui linteges aj tempanan mas okolak ne KFC enine uru ajelin ene teges ajenien kos reni tertar ene anure kurare lingga bilen jere trespan nina ka takal pajri mas okolak ene na nukun in Beelzebul ene mas prum okolak jere kos itekesre aj kari terlona pajai Jesus ene ka yel ke es re openan olore terniyane kos itekesre pan reni inkintom takone awomput urlewal ka aburyun wiyamane kos kintom ene linklon abatunukun kopenan reni triun no pontenen repe aburyun wiyama repe linklon aburyun mana re aburyun jere kospene abo penan satan ene abo reni in aburyun kintom in abatunukun nampeteni ya tekis ajene kopenan om tekes pan ye tukul paj rimas okalek na nukun in Beelzebul abo penan taltenen ene kia ya tukul paj rimas okalek ne terwaka taltenian ampetenin reni terwananum ene teral pajri mas okalek ne terwa kospene reni terwananum abros pajom aj Alingka openan jene tukul pairi mas okalek ne kia nanukun ingkot
kindom ingkot kwa mana omoko. Tepan panan ni nukuan piyen tako ka epre o nukuan ka itegiel ateka anu ing. O tartar inyene abertumon. Lingga tempanan ni nukuan piyen tako awamana I ka abo lagi ka ia wema I o nukuan inyene kos ia wesare o tartar inyenu inyene arware ni lilen. Jesus ko nimas okolak kaparine ko umon. Jesus ko nimas okolak kaparine ko umon. Kospene degar pej kerwakar ep taljeri kerasa amen ranyene belila. Ranyene rany bulkona cing amen rany prum kalili. Tem regat lewok Jesus kepatat onayet. Kos buruk tako mas okolak pari naka kawama katerai. Urubene in aimolene. Tepan tekin kawama kos paca temene. Nine ke alin tak parte kai. Lin in ane roin o yun o. Alin etek. Ilin tekmen ka tekyun nunu tako. Tal in itekmen ka itekyun re naka re olropon in re tertan re ni termat. Kos pene temburu bene kayel Jesus ane. Ikalis kos ikala ka iket kuribi kemen Jesus repan ka itekalis tekei nukun tekes Jesus pan. Jesus enaka puj in kot amene yet oko. E abuku ye o eneneke. Ya tektun tekiye elin abuki cie perien ka abuku ye elika warla letekia. Kos Jesus enek kalpaj mas okolek enek wa kaya burubene. Burubene de troli sin tuwen repan ka akan ene tepan tartar in de teriel tekai elinga itegi cek ka tegi paj resin tuwenyene kos maso galakane toko witu pare tal renilin triun kos pene Jesus tegara ipan ami I ampetenin kos itekas Jesus pan akinche ami kopanan rimaso galak tartar tarvlai waya I kare terpari rimas ogalagane tertain cek Jesus ene pan ilin awal paide arba talin lo tokwai epin etekene talaka repul tu prum terain otul turun wal keran kospene rimas ogalagane kertan cek Jesus in ia wal paire arba arpare pul tatarene kospene ikal paire tem rimas ogalagane ker FC burubene de kerwa kerpare pulene kos pulene dikerpej kerwai ol keranene wa kerla kerwai rain balkon prum kalilinka kos rekrain rain kermat kos tem reni triel tikere pulene kriel re oko nekya kos rik kerwa keres walari aji in onaka kwa rital wulen tartar in aimolene kos pene reni tartar kerwa in re abriel oneke tem rik kerwa matal Jesus atau neke dekeriel buru masuk leker FC yine kepari yun omon karaman inko pelaki naka koimon kos ia mentitia Jesus repan reni keriel oneke rikanta kos reni keriel oneke kos retres re nililen ene aji in buru masuk lek kepari ne komon ene kos pene reni tertar in province kerasane kerera Jesus in iawa en kopanan rikanta atik kos Jesus kerana wok enenian kos dekerpej kerwa rumas okolak kerapsi ne tektain tekara Jesus in ia tataji awawa lingga Jesus tekasipan akut nutal in aku in aukiswala de on omon kot koi kos pene burubene kuwa kes reni tartar in aimul ene on panan Jesus koi temen yang tun tako kemat ka temen kita tawa Jesus close tem Jesus kori karau korba kerli rain bulimol enenian koreni tu prumene trole tekre nai kwa manarenian ian kopanan deker mengger epai temaka rup tako han in Jairus kwa mak kelak et buriwi kemen Jesus repan kos ikitan cek Jesus pan ia watatai in ruj arwa no in Jairus ne ini tako yireni terwa
otana anu in reter este jere Juda. Ike kay Jesus ne kopanan untun temeng pontenen piyen in kopanan renias in 12 planaka tuwa bamat. Tem Jesus kora in Yawa anu in Jairus ne reni tu prum terwa terlolo na i ka terepem na i. Tepanene temeng tako katairi temeng ke tek teni okalyak in kuama kospaca renias 12 pla ka ikaum atubun tuwing ka otatar in kuware ni elinga ni tako ling kechiwan in abu one abakayai temenyene kuama Jesus regin kos iktatawai roin on in kos prepienetek tini yene alin tekpejinian kos pena Jesus tekera pan nimen katatawa ya alingare ni tartarene terpie parelin kos pita tegasipan ni prum ni tartar termulmulai kari terlonai kari terwa terepempemanai kos pena Jesus tegasripan dita ko katatawa ya ka yaku sawepan nukunin cia kawaliye kos temenyene kayelpan iling kelon avli telai kos pene aling kendrerei kos ikwa mak et kuribi kemen Jesus repan temenyene kotu atare wonjere ni tartarene lo uni kos itekes wala aj in ikatatawa Jesus ene kos opanan ko inaka kunun prepien kos Jesus tegasipan puitemeng Filipe inaka koe koumon eakua lopom avoimon tem Jesus inyuhua to tegesri aj nitako kuama anine ke kuama anu in Jairus ni tekieltek no in reter estega nekos itekes Jairus nepan antum temenye inaka kamatoko elina buku tisa neke avo moi prum elinga tem Jesus klon ajeneke kos itekes Jairus nepan elinang tua Filipe ipeyen avo antom temeng ei avoranian kos pene tem Jesus kwak ep no in Jairus ikes reni tartarene koryon dilima iko Pita ka John ka James ka Jairus rucubun temeng tem maka reni tartar koryon ane tertain terlare etere repin en determon rai etek temeng entun kamatene kos Jesus tegarepan omelin aktain iling kemat iayun muin kos reternal tak Jesus aci tegas reneke en kopanan dekrosa pan ikemat kuat kinoko kos pene Jesus kepemi kan kos itegasipan puch e abukura temenyon tonene onun kawa makaparinyen kos ikora prepien ameneyer kos Jesus kese awarechi otul on iawain Tenian ruj temanene onuruj kepeceli ruj lingga ikes ruj ait nupun peyen ing rujelin awres anita ko aci ing one Jesus carried 5,000 reni otual tem Jesus kekei mare 12 pla apostle ing ikejre namba kanukun inre awral paire mas okalak tartar kari aborore ni elire troter lakre naka aboromon enien kos ikesre karwa inre abres walare temem boro re aj in kingdom in kot ka aborore ni elire troter lakre naka aboromon enien temre aposelene karwa yemanien kosrik Kristus aj in otartar pananri korwakru pos IKF re kertataji kari krepsi re temeng buru ene kosri imbeneri kerwa aimol Betsaida lingga re temeng buru tartar korlonpan ikwako kos de korwanani itu koli nare ni tartar kerwa mana ine kos ikesre aj in kingdom in God ka iko reni elire kro kerlegre neke kromon de 12 pla aposelene karwa mana Jesus raw yimpiyen ko retresipan kisreni tartarene arwari mutal armentitiyene
kos re awar picik re otul ka tal in re awar yun munyonom kopanan talene tal renilin ka otartar elin tuana kos Jesus tegas repan umbel tamo mau kaisi otul in re awar an kos re tres yama ipan internet app pipe laprit ka peyel tin piyen au pananene itatwa tum re otul yere ni tartareneke rekres ajeneke en reni tuprum koryun temaka namba yere kospacha 5000 revuru elinga Jesus kes re disciple in enepan ma ke se abarmen re tup wilen ka tupaka re mas abar ep itipla reni re disciple korwanan ajpanan ikes ko reni tartarene kermen meni kos Jesus ke re prit on pipela naka ka peyel tinene kos ikiyel kwa chen kos iko tengkyo kwa nakot kos ikor repay kai kodre brit kos pene ikiri disciple inyene kos de kerbisare ni tartarene kar anyo tulene wakai manari kos otul lilen kortu re disciple ne ker ei manari re otul on re naka karwa iwa 12 plateti tewenyene wakater Ajunun in Nimon in District Samaria. Tepan tako nian, sabaman tako in lo korat teker tektep Jesus aj in iawo traimi. Kos itekara Jesus pan. Tisa, yene yawu o mon kos yawamin omon pan piyen. Kos pene Jesus tekesinian pan. Aj en deker ar ayun lo. Etek is ka tuklun tek is aj remen in ampetenin. Kos ni nega tekes Jesus pan. Ni prum ene kote kopnan mas akpi yeteki na atiam berim ka onum ka nokon tuapin ka tingting tuapin ka mas akpi yetekre lowon tuana panan etekpi yetek pewal tam. Kospene Jesus tekesi nian pan. Aji eteki sene aji siping ka ajamon piyen. Kopnan abuku pananene kos abuk min pan piyen. Lingga sabaman in lone toko panre Ariel ontolai kos itekara Jesus senian pan. Kos nimen lowon inchia. Kos pene Jesus tekasinian pan. Uru takok min aimul prum Jerusalem. Kos ikwai kuwa aimul Jericho. Kos temaka ikiterare ni oglek dilen kos dekeram tanai o. Dekerlupai roin o kare kerla kurmai ka wak kemat plakos re ker FCG ke yun kos re kerwa aliyi. Prista ko kwama kwa kwanan taltenien nene. Kos tem ikwama natal panan ani ayun nene. Kos ikiyel tawai piyen. Kos ikwa teken kwanan taltenien tenien piyen takone kos ikwa. Kos pene diwai tako tuana kwama taltenien nene. Kos tem ikwama natal ni ayun nene. Kos ikiyel tawai ipiyen kos ikwa teken kwanan taltenien piyen tako naga kos ikwa. Elinga nita ko in district Samaria ne ipe kwanan taltenien nene ke. Kos ikwa mana tal ni kemat pla ayun nene. Kos tem ikiyeli kos alon katanya teki na ni neke. Ikwa na ni ayun nene ka ikosi elin tene yene ka iketik relot talapan ene re wel ka wine kos ikolol re. Kos ikena yana kayuna tongki in ene kos iko wikwa hotel takor in re abriel teki. Ponchek piyen ikek mani silvaltin kos ikwa kech teman in hotel eneke kos itekesipan. Agil teki kos tem ya womanian ya wiche atawon ipanan kiyeltek enine. Kos Jesus tekara sabeman in lone nian pan. Nime jere ni triplane ko ni re kerlai ko kalagat tegene ko mon. Kos sabeman in lone kes Jesus pan. Ni panan alon katanyi ka iko alpimine. Kos pene Jesus kes via maipan. Ko pananaka epe mas aku abaku pasin panan enetwana. Acunun inyinik untun buru eltin. Lingare farsi kare tisa in lone kro aj tartar kos retres pan.
Ni ne tekebre ni trore o oklek ene lawon ka I tatayre terain mana utul. Kospene Jesus tekesenen pan. Rup tako ke unton wuru eltin. Kos unton wuru unton to nene tekes teman ene pan. Temam, kolon ne akwesare o inaka tupeltin ka awkici incipe ka wanak prumene autoipe. Kospene teman kwesare o inyene kuana anton wuru reltin. Tapi nilin kos unton wuru unton ton inyene ketire o tartar inyene kos ikech re ni krum kos ikei mana re o tartar inyene kos ikwa country takwa mental alwun kos talene iko re pasin oklek kos atun inyene kenuny eliyi kos tem re o tartar inyene kenuny eliyi kos tepan oklek etek ko mana country naka iny otul kenuny etek elire kos ilin ke o tako ikepeya I utul en country ne utulilin kos pene ikwa kayel ni tako in talaka kos ikeray in yawoy moy kos enineke kesikwa kayel tekre pul in utul takal eteki en kopnan eni takolin teketsi utul on kos pene tem itekil repul terain re lek elilin ene kos toko taklek etek in I autatay re pul ene awain re lek elilin on yere pul terain ene ikmen kwa kos ikiyel ke es pan iko ooklek kos olon itekniya teman in ene kos itekes pan reni tartar tero temaminje moyene krep utul tartar in reterain kos yene amintal utul takala teke yawura ne kos yawubu tekena temaminje nen kos yawisipan temam yaku o oklagatek kwana kot ka kwana naka twana inyune yene ni monalin in yawakiye pan antom buruwai yawakuye yawamin panan ni tako yere ni troye moy kospene ikura kwa tekena teman elingga inyu iwakama alwun teman ingene kayel ke esi kos olon katanyatik antunane kos ikapech kawan antun aneke kos ikanay pemi kos ikaalpoti kos untun wuruwane tekes sipan temam yaku o okla ketek kawan akot ka kwamana nakatwana yilin kumon in ewakiye pan untung buru inin lingga teman kes renitroi moy ane pan anine untuk buru lemat ince kopenan omakiel roin klos tekin amon pien ince nagakos awako akwama perpien akpari bakteri ring aben lepan tako ka bakteri sentel tako repan akwa ak bul makawantun kemarpem aka awakowi akwa makos ak talpaci et atany mana ka et atulula peyen koponan untuk wuru injene kamatoko alingga inyubune yamen atanin enin ikolus alingga inyubune etetera inenko kospene rekro utul prum aka kos rekrol repeyen temre kerjun gerany utul ka krol rene onton wuru prumene kwa kato kumujbum kostem ikwama titiya no in temanene iklon re trol re ka musik pernin ka re trotanis kospene ikakayeni tako toko moya teman ane kos itakara ipan re watro o enene kos ini toko moya teman ane tekesipan wanam totote I naka kawamanien kos temam katalpaj bul makawantun kumarpem kotoka en kopenan wanam totot kwa kos ikawamanien amon untun wuru prum ane kolon acaka kos eten ko kalak eteki kos pene iling tekpe pan yawa parwos ano oloma kos pene teman kaparwucai lilima kos iwakes kantawi aj in awoy eten awlaiwi
Elingga itakes teman pan. Kajil, renis tartarne. Yaku remoy tuwing ka yakamin penan re nitro emoy ka yelin tukuslek re aj penan etakisi ka elin kice o penan mementon tako injawu re logonince atolet ka atemen mana elingka tementong buru anake kawakanya pach re o tartar ei kenuny kawana re temen terbatal tenian ane kos ikwa wiyemanen notal kos ketulpaj pul makawanton kamar pem ketone kos tekule nai kos pene teman tekesipan pujburu winje edangka tuktutu ye tuktu ne tepan tartar kos o tartar penan ya tek eprene nakare oi elingka eto otulene ka etol ka teket awamin amon na wanam tototei en ko penan wanam totot kemat oko kos inyubune ya menatan enenen ikwa kalaki taltanen alingka inyubune etaterai nen reni tenpla krep sik lepro kromonenen Jesus kawanan taltanen kwa aimol brom Jerusalem tem ikwa mak tes luun in district Samaria ka district Galilee ikwa mana tal notal takokos reni tenpla krep sik lepro naka kerwama kerterai kos rekerto onolbunai kos retraval terkei teresipan Jesus ni prom yakmun rayet tem ikiyel re kos itekas repan omakwa abak cuncunya re priest in re aberjel aber es elimo moom kos tem penan re kerwanaka elire yere naka krore monenien kos ini tako yere naka tem ikiyel pan elin inko i monenien ikwa yema nen kos i taktaiwal takay nukun ka i takeba an inkot ikwa ma kaet kuribi kemen titiya Jesus repan kos iko thank you kuana hi nikwa mana Jesus ane naka Samaria tako kos Jesus takaspan ani pontanen piyenene alin in koi mon ko intare ni 9 pla naka karwamen kopunan ani tako lin awamanen in iya epaan in God ani intal tako ne impenen piyen ko kos Jesus kes ani in Samaria nepan eawakura aku bilibi naka koi elim inaka koi monenien Aichunun in parasita ko ruj ani in takem takis krestek Jesus kes aichunun anek wana reni trespan reni mon pien na tanuun ingot kos retrespan reni lilenene reni mon elin inya tanuun ingot itekas repan rubultin kerwa tembol in ruj abur estek anita ko yerujane i farasi ka nita ko naka kani in tekam takis farasi ne kora katokos i esteka i pebeltani kos i estek pan kot ya tuku thank you wai in yene lin tuku penan reni lilenene yene lin tuku wuktana ka yene lin tuku re o terlagatek ka yelin tuku re temeng taltenen kos yelin tuku penan ani tekam tanare takisene tepan tartar arabeltin eltin in wik pompotenen ye tuku selaka re otul ka o tartar penan ya tekim ya tekwesare tup tenpla kos tup tako ya tekit tekwanai ko penan ani tekam takisene koto onol bonane kos ilin keyel kwa even iya to kos itaklai atenrepin kos itakespan kot akmun rayaye ka alom awtanye yene ni tukure o oklek ya takis pachom pan eni takem takis aka ababano inyenen kot keyilipan ini mon pien elingga farasinelin kopunan reni teralota repe voltare naka
God awore arwaiv kos reni lintar alotare pe oltare naga. God awe pare hare yere harwaa. Jesus ko ni tako atanuun kampeti tekielenian. Tempenan Jesus kwa matitiya aimol Jericho naga. Urup tako atanuun kampeti ikmen taltenen tenen piya naga. Teker toktore ni inyawreci atawun olilen. Temeni atanuun kampeti ne klonre ni tartar rarama kos itakararipan rewatro o enane kos pene retres hipan. Jesus in aimol Nazaret kama. Ini tanuun kampeti ne takawal takay ka itakespan. Jesus nakatani in King David. Olom awatain tanye reni terware watana ka tereji ka retresipan. Iya bamen nemetek. Elinga itu komoy takay nukun takespan. Tani in King David. Olom awatain tanye kospene Jesus kaya pacha kutuk kos ikesreker orowaka kawamanai. Tem eni naka kawamatiti kos Jesus takeraipan. Etakpiye Yahweh oen kos eni naka takesipan. Nipru ya takpi Yahweh lenen kos pene Jesus takesipan. Atamuuni naka awe mon. Bilibi poltame koe umon. Kos prepian atanuuning koe mon. Kos itakielenen kos pene ikwanan Jesus ka itakepa aning God. Temreni tartarana krielre o neke repetwana trepa aning God. Eni tekemre takisene aning Sakias. Jesus kawak aimol Jericho kos itu komoy takwanan taltenenene in iya wawa taltako. Urop tako tekmen aimol ka aning Sakias. Sakias ka ini prum yere ni trem takis ka itaep re atawon tuweny ka itaep re o tartar itapepan iya wil Jesus ene ini ampetenin elingka Sakias ene ini tampian etek kos ilin gulo na wil Jesus wakama taltenen ene en reni tartar terwa termulmulai kos pene ikepek kwa rebutan kos ikawa ke petuna ai fik tako reterkei sikamo in iawil Jesus kos pene Jesus ne wakama taltenen panan ai sikamo atau neke tem Jesus pamanatal ai Sakias ke atau neke igil kwa kos itakesi pan Sakias ewikiwi perpeyen inyune ya watutu ye awamin anui kos pene prepenetek ikewi kos itokoli kos iko Jesus kerwa anui reni tartarane kariel oneke kos retrei ka retres ai tartar kos retres pan ikatatai ini tokore o oklegane wabamen anui panan lowon ing kos pene Sakias ene kora kes ini prum ene pan keyel ni prum inyubune ya babesare o tartar ince ene ke tupeltin tup tako ince ka tup tako ya wich aware ni elire olin kos kopanan reni ya kem tenare o yere naka ya wich nare o un poplanen onima kos pene Jesus takes Sakias ene pan inyubune kot abechom eni inyano neke aben in abakmen amon pan peyen eni netwana ipeteni in Abraham kopanan anton in eni koma in abapechek reni terba trina taltenen ka awo alpimre in re abertatai God in re abermen amon. Jesus kwa aimol prum Jerusalem panan king. Tem Jesus kesare ach anake kanuny. Ikora kos ikwa aimol prum Jerusalem. Tem ikwa ma ol olive amen titiya aimol pet fake ka petani
Kos ikas disciple tin inya ka karwatakin. Kos itakas rujpan. Ojakwa tal notal amen et watan naka. Kostem ojak ep talaka. Ojak yul dongki anton tako rekarap poti ato. Dongkin to naka nitakolin ke erana ikepej. Ojak tomi wul kos ojak epi awamane. Kupanan anita ko awerawit pan oj abak tom tongkin ton naka in oj wabako en oj abak kesipan ani prum abep moyai ikesruj kerwa wakartera tongki antonane ketutal panan Jesus kesruj temrui kertum tongkin antonane reni in tongki antonane terera rujpan oj tom tongkin ton aka tokoen kospene rut tres repan ni prum abep moyai kos rut kerep tongki ne karwana Jesus regerlet tuai re roñ o yere karwana tongki ontonane rejim kos regero alpin Jesus ke erana kemena re roñ o kerjona tongki ne rejin Tam tongki kowi takwa taltene naka reni tartarane kerlayare roñ o yere naka karwa taltenen. Tem ikwama titiya taltenen takwa ol olibene re disciple tu prumene terkei terla roro ka termo o ka retro pluna ka retrolre ka terepaan in God. Rekrupanan aneke in rekrolre na re miracle tartar re kriel re terkei nukun ka trespan kod awo mon pien a king ene ke ko mana aning God ni prum et matanaya an in ni prum awo mene yutako iko et ni tartar matamen amon usin pien tem Jesus ko ma titiya aimol prum Jerusalem ne ikayel aimol ne kos ikatan, kos itakaspan. Aimol prom Jerusalem, Arab inyubune, yatakpiye, abako sabanare o in auroe lopom amon. Alinga one rekar ucalaliye ka elin kulun abakil wak isre. Jesus kwa kato temple, kos Jesus kwa kaparwas temple ka ikataure temeng uro. Trayure o in reni abrumre kos ikes repan puk in God kespan anon chiene awamen panan ano in retrestek elinga omaka toko talene panan yereni uretena waterle talare tepan tartarne itakwa tokmure ni sule tempel oloma elinga re Big priest kare tisa in lo kare ni terwa re temeng uro watan naka tropan re aberla Jesus abaman elingka relin kertera taltene nemon tako in re aber talpaji abaman en koponan re ni tertaraka terpe yetik in re aberlon aj in Jesus kecere apostel in pret kawain. Tem in re awar ain re otulaka. Jesus kau re apostel inyane kerwa kermen in re awar ain otul. Kos Jesus tekes repan ya tepi in yau tutuyong in et atay mana pasawan nom kos yau per enepin. Ya tekes pajom yilina uin pasawa anenen awa awas paca tem o ne awa ma isepin. Nya kingdom in God. Ikech open wine ka iko thank you a God. Kos itekas repan. Om awakech ka om awak besa awawan na om lemat. Ya tekes pachom. Yilin kulun ya win wine enen. Awas pacha tem kingdom in God awawama. Kospene ikech pret tako ka iko thank you a God. Ka ikot kebesare. Kos itekes renian pan. Anake elik inci
yakichom in awel pimom, ka awako pananane in alomom awakniyae. Tem reker aing kenun ikech opun wine kos iko thank you akot kos itakespan. Opunane in kontrak awu in teni inche awew in awo alpimom. Elingka omakiel ani aweche awonare berelepan yere ninaka ikatataye amen tepolane. Onton in anine awanan taltenen penan kot ultani kes. Elingka ni aweche awanare berelepan yere ni awro berleki naka. Alon awe ipe ultani. Re aposelene korora kos re terwiyema repe ultarepan. Animen awo onaka. Kospene reker iya ni men awamen penan ini perum in iya wawatanare. Kos Jesus tekes repan. Reking yere juda neke relin krep nampa ka retro nukun piyen in teriel te kere temei wuro. Kos reni tro penan naka reterep nukun in teriel te kere naka. Reterep hare penan reni tro pasinemon. Elingka makalin awako penan naka. Kos ini awa tanaom ka mas awa penan anintun ka ini awil tekom ka awa tanaom aka alin awa alota ipe waltani imas awa men penan ini in awa moy kos ini men ini prum ini tekmen tepolane o ini in taktakrare otolaka ko penan ini tekmen tepol aka ini prum ko elingga yene tutuyom tekmin penan eni ing toko omoy. Maka ni taktataye tepan tartar ka omelin tekepsiye tem traim terwamanaye acaca kece kendom kosyepe awichom kendom ene tuana kospene awak tataye awak men table ato kendom injene ka awak anyotul kos awak men resiamon in awaklon kot yere tol pela prak in Israel. Reni oklek reker ep Jesus. Jesus kecere apostel in pret kawain. Tem in re awar ain re otolaka. Jesus kau re apostel inyane kerwa kermen in re awar anyo tul. Kos Jesus tekes pita nakapan. Simon, kulun, satan naka tekera kod in iawutraim bilipum. Penan reni terepla rewit in retre kaya repiwron. Ko penan ya tekestega in awaktu nukona bilipi. Kos tepan penan aku manian awakiel re wanam relilen ene kos awaku alpim re in re awarto nukun. Elingga pita tekes wiyamaipan. Niprum, yene atupiyen in yawatutoye in yawo karapus o yawo motuana. Kos Jesus tekesipan, ya tekes pace pita. Main inyugulin awartol poin inyugune awakis waktep ay tem tripla pan elin ku sabenaye. Jesus kepse aimul anekos ikawanin all olive panantem tartar ituko. Kos re disciple inyane kerwanane temre kerwa kerep talaka kos itekes repan omas awak estek inta omelin awakla wakeciw temre traim arba mana kos ikwa alire ikwa tal on olbuna kopanan tem ini awale atako awa awala kos ik et kuribi ka ik estek kos ik estek ka itekespan acaca kopanan etekpi aku kaya opunane elingga elina aku opanan yene tekpi aku opanan waltamen naga tekpi tem ik este kanun kos ikora kwana re disciple inyane nen kos ikyelre panre aryun muy en kopanan re disciple ne termonrai ka atere yerene toko taklak etekre kos itakararepan ko ampetenin kos ayun muy awakora ka awak estek kos retraim elin arba mana kos melin awakla inyubu iato
tekes re disciple inyane aj. Ni tako yere 12 disciple an in Judas. Ane kore ni tuprum. Karwa manai kos Judas ane kwama titiya Jesus in I awal poti. Kos Jesus takaraipan. Judas etakpiya ulpot unton inyani. Kos taltene naka wakichi awana revere lapan yere ni aurobuleki ko. Kos ini tako yere disciple ane kataltek ini tako tenen repon lemat ane kentek. Ini rekertalteki tenen repon ane toko moy in head priest in temple. Lingga Jesus tekes repan. Membeli ko penanakanin. Kos pene ikatatawa buru ane tenen repon. Kos buru ane tenen repon kanlan ko tawa manainin. Kos Jesus kesere big priest ka replacement in teriel tek temple eneke kare ni teben yere Juda kerbama in abar epine pan. Kembre painat ka ai o in tukyunya ka in ko manaye panan ya takubre ni in atuyun ko tepan tartar ya taktutuyom tekmin temple oloma. Elinga melin ko o tako. Ko panan pon inyubune toko moy nukun piyin pan aboko one. Renitweng kroda Jesus aj atanawun in pilot. Renitweng krota I aj aka krora kerepi kawana pilot. Kos rekrota I aj kos retrespan. Etene matayel te espan anine tekes tekpuj pujare ni tartar it ene aj. Koponan ilin tekpay it atom takis awana sisa tawana. Ka itekesipan ina ke Christ ka I abamen panan king. Kospene pilot ene tekara Jesus pan. Ena ka king yere Juda. Kos itekesi nen pan. Pe aj panan tekesaka. Kos pilot kora tekes tekare big priest kare temen buru tartar ene pan. Yenelin ketera aj remen tako in tokota ni nake aj. Lingga reni tartar ene terus seliketik aj inyane. Kos re ter SMP mi pan. Eni nake takware tal tartar yere Judea. Itu kora distrik Galili naka ka itu komoy. Takwa tokos paca tal anake ka itok muru temen uru sule ka itokas tekpuj re aj ka itokare etere pilot kas aj kwa re big priest in temple ka re ni terwa watana re temen uru ka re ni tartarane in re abarbama aboryon mana re karbama koryon mana kos itokas repan ke apani nake kwa manaye kos kespan itu kore ni in teril terleka terlekapman aklon tem kemen ka yakalon aj in yilin kejel ke is aj remen tako in tokota aj koponan erot pe kejel ke es ke tuana kos ikesikwa uye manait enenane koponan enineke elin ko tako ko kelek in yab ipsiji in iawamat. Kospene yabisre ami habrustek habrus paci haunun kos yabisi hababa. Elingga tertaiwal terke YouTube piyen ka retrespan. Ak ipsi parnapas hababa malilima kos ini naka awaktol paci. Parnapasane kerlebosi karapus in iko kapman kayun kawa ay mulaka ka ikatal pach ni tako kamat. Pilot ane tekpeyetek in iya websi Jesus kawawa. Kospene itekes tangtaw re ni tartar ne aj anen. Elingka retromoy tertaiwal terkei ka retrespan. Katal tuwai autona kruse. Katal tuwai autona kruse. Nampak teritem ikesre ajanen kos itekes re pan. Iwa ko re krokerliat.
Yenelin ketira o kolekta ko iko in ya wispachom pan imas awamat. Ko panan ne ye avlukur avlupachi ko siap ipsiji awawa. Alingka retertaiwal terkei nukun terespan. Remas awartal tawa Jesus awatona kruse. Retromoy tertaiwal terkei nukun kerwa wakos paca pilot kolona pacari aj. Kos ik FC i kawana weri lepan yere. Kos pene pilot kolona pacari aj. Kos ike si in iawu o penan reni tertarane terpei inyi mas awu. Ik FC ini regerlewo si kemen karabus in iko kapman kayunyane ka ikla ni tako kemat ane kwa lilima. Kos ikes Jesus kawana weri lepan yere. Inre abroi o en penan re terpei abro. Rekertal tawa Jesus kotona kruse. Tem reker ep Jesus kerwa. Rekertera nitako in aimol sairini. An in Simon ane wakama. In iawa aimol prum Jerusalem. Reker epemi kare karena inai kruse kuyunai wenayan. Kos ikaw kawanan Jesus. Reni tertar kerwanan Jesus. Retemen tertarane tertain terla. Re tere repin ka tertain termon rayetek Jesus ene ka re tertain terwanani. Temre kerwama natal re terkei pan. Repun tubun. Re kertal tawa Jesus kotona kruse. Kanil tin kru re o okolak eneke tawana. Anil tin ene re kertal tawa tako yoruj koto Jesus akan lemat. Katako kotoi akan akep. Kos Jesus tekespan acaca. Oloma watain re o okolak retro ne. Kopenan relin krus sabena on retro ne. Kos re kru pilai satu. Kakar ekai re roñ o in Jesus kos re kerbesa re voltare. Reni tartarane kerto kerjel piyen. Penan reni terbabatan hari temeng buru bene. Keres keras kerlek Jesus aj. Kos retres wipan. Eku elpim reni lilen. Kosko ampetinin. Ilin kolon. Awo alpim ipe baltan. Imas awo alpim ipe baltani penan i awatunjunya et pan. Inaka Christ puj in God. Ani kot baltan ke esi. Repe ami ne tawana karwama kare kres karleki aj kakar as eteki kare kereci rainukun reterkei wenika naka in iaweng kos retresipan kopenan naka king yere juda emas sauku alpime waltam rekertal tawa aj ononton tako ketu i kruse onema acaka tekespan. Ani nake king yere juda. Ani tako in anil tin rekertal tawaru kurto. Isele naka kes kas Jesus ajpan. Ko ampetenin naka Christ olin. Ku alpime waltame ka ochene tawana. Elinga ni tako kuto Jesus akan lemat selenene. Ke yani tako kes Jesus ajaka. Kos itekesipan. Enaka elin tungtu kotko ko penan perin etoko baka ko penan perin ipe toko eneke o penan retro ojene kos pacare o okolek penan oito elinga nineke ilin ko o okolek tako kos itekes enen pan Jesus alo mawak niya tem awu awak ip pindome kos Jesus tekesipan ya tekis pace aj isepin nyuhu tetekma ne waktu tuye och atemenewan tepan ne kopenan 12 kilo karau kos enen kenik kuama tal rebelene tuapin wakos paja 3 kilo rawin piyen en temene arawlin kancol kos roñ purum tekmen tempol olomanaka komput seleneltin kos Jesus ene takales nukun piyen kos itekespan acaca yaki cunukince kawana wem lepanei
tem ikes ajene kos I kapaciten kos ikamat. Kapten inyami tuptako nakakayil o ikone kos itakepaan ingkod ka itakespan. Aj isipin enine inimon piyena atanawun ingkod. Tem reni tartar karwabama inret riel oneke. Re kriel opanan kronaka kos etere krokrla katekre kare kerla re etere repin kare kerwa belen. Aling kare ni krusabena ine kare temeng kerwa nani kerwa matistrik kalilina ka kerto onolbuna naka teriel piyen o tartar panan kro temaka. Jesus koranen kos Jesus ene takalis nukun piyen kos itakespan. Acaca yaki cunukince kawana wem lepanei tem ikes acene kos I kapaciten kos ikamat. Tepanaka huruf tako in Joseph kemen. Ine ni tako yere ni tebeng interlon kod yere juda. Ka ine ni toko pasinamon piyen atanawun ingkod. Nina ke ini toko selek ana re aj in re ni tebeng dilen tres mana re aj in re aberla cisesene. Joseph ene tal remen in aimol ari matia amen distrik Judea kos I amen teepa kendom in kod Alabama. Joseph kawana pilot kos itakarai inya bob Jesus ababa awatani kos pene I kampai Jesus akruse neke kos iklumi roñ kos ikwa kanai bosi kuyun ol repon in re tertan re ni termat ol repon eneke rekro amen ol kran tako kos ol repon naka relin karnai bos ni tako kamat kuyun sanre poin piyen re temenya ne kertire sandra kawel o reger ei mana kro mon ene kos re kerba tal re karnai bos Jesus kuyun eneke kos reger jel at prum reger pui kwama kapteka ol repon eneke re kerpui kaya kos tem re kerpar kerba bos oloma re keriel pan ni prum Jesus ene elina yun tem re kerto kos relin kro sabena o ne inyolore abernia kos prepianetek urubeltin kerparuj o korposetek ko penan yul takle eneke kerbama kerto reselen retemenya ne kerenta tek ka korororiu ka rekeriel karwaiu kos pene urubeltin ene tres repan ko ampetenin kos takpecek eni amen ataneen aka natal yere ni termatane ilin ayun taleneke ikora ko olomom akneya aj penan ikesom tem iketatayom kamen distrik Galili ikesom pan anton ini ne re avreji awana avere lepan yere ni okelek inre awartal tuai awtona kruse kos I awamat elingka araw tripla awanun kos I aworanen kos pene retemenya ne olore terniya nen aj in Jesus tem re kerepsi ol rupon naka kos rekerwanen rek wakres re 11 pla aposelene kare ni lilen naka tuana kare o tartar panan rekerlon kare o rekeriel eneke Maria in aimol Magdala ka Joanna ka Maria tako James tenien kare ni lilen kertatayre naka karwama kreste kare aposel aj eneke elin kare ni tartarene elin kro Pilipim ajere temenya neke kopanan olore terneya kare trespan ajere temenya ne aj lematelin elin ka pita kora kos ikepej kawatal Jesus kuyun eneke ik ororiu kos ikiyel kwabos oloma naka kos ikiyel re roñ o piyen artu kos ikoranen kos ikwa kos olon itakneya re aj in on ko neke Jesus kwamana re disciple nimpiyen prum temre kryun tresa re aj neke
Jesus waltan kwa makatatare arto kos itakes repan. Omak men lopomom omon besin. Onure kura reka rentatek. Rekrespan reka riel mas tako penon. Kos itakes repan. Ko ampetenin onomom kuraom kos omelin toko bilip. Oma bakile abaklapan karapak injene. Nitakolin nakape yene oma kwama aktatwae ka om abakil baki espan nakepe yene. Remas ene elin terep walkon ka tubun punan yaka epene. Tem ikes aceneke kanun kos i tuktunjunya rewere lepan karapan naka. Rekeril ika rekerolre ka anure kura tekre en kopunan relin kerupilipan onake abama. Kos itakera repan. Om keep otul lilen ing yawaun. Kos pene rekereci pay on rekertunya ka. Kos ikaany ka rekeryun kerili. Kos pene itakes repan. Onake yakisom tem yakatutuyom kemin. O tartar penan otan rekerar aj. Inyre tres tekare aj inchea. Ariona lo in Moses ka puk yere prophet ka ayon puk sam ane awarbama iseping. Kospene ikore kriel keres re ach remen ariona puk in kod ane. Kos itakes repan puk in kod tekespan. Christ ane awo perien ka iawamat. Kos arab triplapin iaworanen. Kos an inyaka peyen re abres wala awaware ni tartar. In remas awartapla ka RFC re o oklek retro koskot awal paid re o oklek akare. Moy enake awora aimol prum Jerusalem otan peyenonom. Kosepin awanare tal tartar. Om aka akwa awakeswala re aj in o tartar penan om keyel. Tepan titi peyen in ya wichom o penan. Acaca enje kes in iawechom elinka o mas awakyo nempem aimol prum Jerusalem ene awos paja tem om awakech nukun ingkot. Jesus kawaanen heaven. Kospene iko re krepse aimol prum Jerusalem ene. Kos re kerwa taltako amen titeya aimol petani. Kos i kataa akan eltin kos iko plesimre. Tem iko plesimre ik epsire kos kot kowi kwa heaven. Kos re kret kurure ka krestekai ka retrol etekre kos re kerwanen aimol prum Jerusalem. Kos re kerjon nempem tempol laka in re trepa an ingkot.